Namwe mu makuru kuri ubu akomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru binyuranye, yaba ibya hano mu gihugu cy'u Rwanda yewe n'ibyahariye hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi bikomeje kugenda biyandika. Twe rero inkuru tugiye kubagezaho n'ubundi turayikesha kimwe mu binyamakuru byara mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, nicyo cyanditse iyi nkuru igaruka ku banyarwanda benshi cyane, nubwo nanditse kari 50 byemejwe na leta y'u Burundi ko yafunze, ariko na abanyarwanda benshi cyane nk'uko turakomeza kugenda tubikomozaho muri iyi nkuru yacu batawe muri yombi. Nta kindi barazira kuba ari abanyarwanda, igihugu kuri ubu ngubu ngo kitakiribana neza n'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Uburundi rero burabashinja ibyaha bitandukanye muri uko kubata muri yombi. Ntabwo ari abo batawe muri yombi bonyine turaza kugarukaho, ahubwo hari n'abanyarwanda benshi n'ubundi birukanywe ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Byose rero kuri ubu ngubu birakorwa muri misiyo yahawe urubyiruko rw'imbonerakure, n'urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Nirwo rero ruri guhiga bukware uwitwa umunyarwanda wese ubarizwa ku butaka bwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Mu mbabarire, ikindi kandi nuko ngo umunyarwanda wese ari gushinjwa kuba ngahaba mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ibyo byo byatangajwe na bamwe mu bayobozi bakuru hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka tudatinze rero iby'inkuru tubive imuzi n'imuzingo, nge nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe mu makuru atandukanye ngenda nkugezaho. Nakwibutsa ko rwose byoroshye cyane gukomeza kuyabonera ku gihe, nta kindi usabwa no kureba hasi handitse subscribe. Ni benshi mu banyarwanda ntihazwi irengero ryabo ni nyuma yo gufatwa n'iperereza rya hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubwo ngubwo rero hari amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye avuga ko abanyarwanda bakomeje guhigwa bukware n'abayobozi b'iki gihugu, ndetse rero ngo na bamwe mu batawe muri yombi bakaba baramaze kugera mu maboko y'urwego rushinzwe iperereza, aho bivugwa ko rwabajyanye ahantu kugeza n'ubu ngubu turimo tukugezaho iyi nkuru hataramenyekana. Bamwe mu banyarwanda bafashwe biravugwa ko babanje gufungirwa muri kasho za polisi, ni muri komini ebyiri kugeza ku wa gatandatu ku mugoroba. Umukuru w'urwego rw'ubutasi mu ntara ya Cibitoke witwa Renova Ntungicimaye, icyo gihe ngo iryo joro yahise ajya kubafata. Biravugwa ko imodoka zabatwaye ngo zerekeje mu cyerekezo kitigeze kimenyekana. Amakuru amwe nk'uko tubikesha urubuga SOS Media Burundi aravuga ko bamwe ngo baba barajyanwe muri kasho y'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza SNL ni mu mujyi wa Bujumbura, umurwa mukuru w'ubucuruzi w'u Burundi. Ni mu gihe kandi ngo baba bafungiwe mu murwa mukuru w'intara. Abo ni abandi, hari bamwe bajyanwe ku murwa mukuru w'ubucuruzi Bujumbura, hanyuma rero abandi ngo bajyanwa gufungirwa ku murwa mukuru w'intara. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Desire Nduwimana yemeje iby'aya makuru ndimo nkugezaho, maze bavuga ko abari mu Burundi mu buryo butemewe n'amategeko ngo nibo bakomeje kugenda batabwa muri yombi. Ni muri komini za Mabayi ndetse na Bukinanyana zegereranye n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda bahaba bo baragira bati dufite ubwoba rwose bwo gutabwa muri yombi igihe icyo ari cyo cyose, ni mu gihe hano tuba tuhafata nko mu rugo. Byibuze rero ngo abanyarwanda 50 batawe muri yombi kuva ku wa kane tariki ya 11 Mutarama 2024 ni mu ntara ya Cibitoke, ni mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Burundi. Abandi 46 birukanwe n'abayobozi b'u Burundi. Ababyiboneye bakavuga ko urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure ngo nirwo rurimo gukoreshwa ahenshi mu guhiga no guta muri yombi abo banyarwanda. Batawe muri yombi bo babanje gufungirwa muri kasho za polisi, ni ku ikubitiro, ni imbere yo kuhakurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, hatamenyekanye aho rwatwaye abo banyarwanda kugeza ubu ngubu. Abaturage baravuga ko abanyarwanda 38 batawe muri yombi na polisi muri komini Mugina, bakuwe mu midugudu itandukanye yo muri iyo komini. Kuva ku wa kane hatangazwa icyemezo cyo gufunga imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Umwe mu baturage wavuganye n'icyo kinyamakuru dukesha iyi nkuru turimo tubagezaho, we yagize ati
abantu batawe muri yombi babaga muri Mugina kuva mu myaka myinshi cyane rwose ishize bari bameze nk'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Bari bafite imiryango hano ariko kugeza ubu ngubu ntabwo tuzi ahantu berekejwe. Tureke muri izo ntara twavuze haruguru. Muri komini Rugombo, iyi iherereye ku mupaka nayo byibuze abanyarwanda 58 barafashwe hagati yo kuwa 4 no kuwa 5. Abayobozi b'u Burundi nabo bakaba ngo barirukanye byibura abagera kuri 46. Ni ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda. Ngana ku musozo ho ndibutsa ko guverinoma yahumurije abarundi bose baba cyangwa se bakorera hano mu gihugu cy'u Rwanda, maze yibasaba gukomeza imirimo yabo nta mpungenge zo kugerwaho n'ingaruka z'icyemezo cyafashwe n'abayobozi b'igihugu cyabo, aho u Rwanda rwavuze ko bagomba gukomeza kubaho nk'uko bari babayeho. Ikindi kandi rwabasezeranyije umutekano usesuye nk'ibisanzwe kuri buri munyarwanda wese. Nguko rero uko byifashe ni amakuru amaze igihe rwose avugwa ndetse byatangiye kuvugwa ku ikubitiro ubwo imipaka yafungwaga ko abanyarwanda batangiye guhigwa bukware. Icyo gihe byari byanemejwe rwose n'umwe mu bayobozi bakomeye cyane hara mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Reka nkureke ukomeze wumva icyo gihe amagambo yivugiye. Ntangora nagomba ndabamenyeshe nta saha zirahera kubera twasanze dufise umubanyi mubi. Paul Kagame umubanyi mubi, perezida w'u Rwanda, twarahagaritse imigenderanire nawe ushikabanze yihano kuko afise novuga imigambi idatomoye. Niwe abika inkozi z'ibibi zononera abarundi. Inka zose ziciwe no musi twatuga imipaka kandi uza kugenda ntadenga ingo yafashe. Rero babwiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nshingo nemba Gasenyi ngo cyangwa Kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamwe. Nabibaho nabo dukeneye n'abari bari ngaho gataka twabirukanye nawe bise. Uno musi kwa 4 mu nama y'umutekano yahuje mu Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati muri ico gihugu n'umutekano hamwe n'abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Kayanza. Umushikiranganje yamenyesheje ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda azugaye. Inkuru irambuye turabibaza Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda. Mu nama yahuje umushikiranganje Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri Buramatari ba mustanteri bose be n'abarongoye amazone mu ntara ya Kayanza, tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi yamenyesheje ko leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire yari ifitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri no wa 4. Mu majwi dukesha abari muri iyo nama yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanirana n'igihugu kibitsa abansi y'u Burundi atakindi barota atari uguhekura Burundi. No musi twatuga imipaka kandi nemba Gasenyi ngo cyangwa Kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamwe. Nabibaho nabo dukeneye